Biyag, wenno patay. Inapalabas, nagbaligi ni Solomon anang gunod kini Rosana, ngam gapoy ti panagkadkad daytoy, napagsulna. Intaray daansot kan maskay ni Rosana di ospital, tapno paagasan da. Binagbagaan man ni Doray daytoy, at tumuluklatan iti kayat ni Solomon, tapno saanen amadang ranpay. Impalagip na pay, adumteng to ti aldaw, ngagkikita da kadagiti anak na. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Kaya't kung timatay, Doray. Rosana, Awan sabi di biyag ko. Agnanayon ato og tilakaamak dito. di kagsaw iti kasta, Rosana. Ipalagip ko manin kan kadag iti anak mo. Apatyak, dumteng to ti aldaw nga agkikita kayon to. Doray. Wan, Rosana, saan ka di aday tatirumbang ang mapasamak? Rosana, pangaasim, agtulnog kan kinibus Solomon, tapno saan na kan adang ranpay. Aramidem dayta, ipagpagapom kadagiti ipatpatag mo iti biyag. Agan anos ka pay lang, tapat kag amatungpal to ti kunam akarin kariyo kinito ni. Karamanin dita, dagiti anak yo. Ala, saan kan ngagsangit pay? Panawan ka pay dito'y silid mo. Kainak mangisagana iti inumam agatas, ha? Sana na. Awan ti kayat ko nga ipauna gaurayan niya. Ha? Sana ko napakadanagan, Doray. Panawan naklatan dito. Anya ti kunan ni Rosana. Agsangsangit latan, boss. Payam lang. Kaasimot. Naut-ut lakit di sugat iti abaga na. Dayta ti ganaben ti agin papangina. Masurunak. Isu akas jay tinaaramid ko. Boss, Agnakamet nga taitan ni Rosana. Nabayagan ang nagpaspasin siya kan ko na. Ngamno ita. Saan kon apasensyahan. Ket nagtultuloy pa iti kinaarte na. San la aday jay ti maramanan na. boss. Diyo kumandang ran ni Rosana. Kaasimat. Ay aywan nyo kiti ah. Tapno umasidag tirik na nakada kayo. Anya? Wan, boss. Ay aywan nyo. Tapno ininot nga umamo kada kayo. Ngamin, no kastadang ranyo, ad-adda nga umikay kada kayo. Isursuro na kadi iti aramida, Doray. Saan, boss? Ngam ibagbagak lang ti adday ti kapanunutak. Ngamin, no umasidag tirik na ni Rosana kada kayo. Oh, di naragragsak ko ma. Anya? Wan, boss. No aramidin nyo timbaga, nasaya at launay. Ngam addalat ta kada kayo dayta, ah. Gaputada kayo mati, boss. Da kayo ti mapatulok, iti anyaman abanag dito'y mansyon nyo. Isaganak day ti gatas ni Rosana. Ipan ko iti silid na. Ay, unay matngaminan ni Boss Solomon. Balan sakit di. Nagdakas ti aramid na. Ayun sapay ko taramiden na ti insingasing ko. Iti kasta, saan nan adangran ni Rosana? Natimpla ko ti gatas. Ipan ko ni kin Rosana. Doray, agyaman nag iti kinaimbag mo kanyak.
Awan tinagdumaan niyo kanina na bogan. Una, naimbaga kadagiti tao ang naimbag mat kanyak. Ala, inumom day tagatas mo. Gapot tapulos, adi ka nang ipapaunag iti taraon. Agya manag. Sige, ibusan. Agya manag manendoray. Ulitak manan, timang palagipkan ka. Pangaasim, akmam ti responsibilidad mo, kas asawa ni Boss Solomon. Iti kasta, saan na kan adangran? Day talaang ti amok apamuspusan, tapno saan na kan adangran. Masapon nga agtungpal ka iti pagayatan na. Nang runa pa'y nga rod, tasawa mo't. Sige. Wala, tasikamot lang ti kaasi. Amangan no saan lang akasta, ti malakamukan ko na. Amangan no ad-adan, tirigat mo inton sumarunong. Ay na, apong bugan. Innam apulan na kito'y singin. Nga makitan ti kinataerda. Wen nga rod, nataer ngamin ti amada. Nagsisimpot da. Di da pa'y agsangitan ngay. Wen tanabsog da. Kalkalpas da anak dede. Amo mapong? Tsak lapat dyan, dyan ako nayaw. Nga anya, Abala, ti inada kito ya singay. ha, Ngamay, nataerda mat. awan mabalin ko no di mo patyen. Ngem iso ti kinapudno. Ay ngamayan nga rin ngay ita, ti inada. Adda kadagiti naganak na. Isuda ti mangay aywan. Aya? Nay, napuduten ti darang ti init. Intayon iti kalapaw. Uy napong. Sige, ita mangisaganak iti pagdigos da. Mangidadangak iti danom. Ala nga rod. Rosana, kumusta ti sugat mo? Di ka nagkusila pa kasta. Sungbatan na, tapno sa anak amasurunkan ka. Taan niya tinamnamaam nga isungbat ko ka. Ayop. Dayta ngamin kat, tanatang sit kalata. Iti kano man. Saan ka amaayat? Nga oray anya pa'y ti aramidam. Anya, Nga oray matagikwam ti bagik. Saan tulat ta amat nagdirik na ka? Gaputa saan kang ay ayatan. Diyak mabalin nga ayatan ti Diablo. Akas ka. iti amin nga isawang mo adyak kayat. Dayta ti katukad na. Uray anya pa'y ti aramidam Solomon. Talaga di ka maayat. Uray anya pa'y ti aramidam. Boss, siya kung ti mangipan iti kanan ni Rosana iti silid na. Sanan, siya kondoray. Kaya't kung agsango kami adwa. Ha? Dito'y kalatan kusina. Kat awagan kan tulang no adan tupay kasapulan mi. Uwan, boss. Sige nga rod, boss. Agtuyan ti tray nga ayan ti makan. Sige. Sapay ko tamayaten ti linlangan dado. Sabagay, saan mat ngamin analaka ti agpamarang. Iso ang maawatak ni Rosana. Di nakabailan ti agpamarang nga ay-ayatan na ni boss. Idinto tasan mat gayam. Sabagay, uray asino mat ah. Uy! Duray! Agpampanunod ka dito ya. Anya ti pampanunutam? Ni Rosana, di nakabailan ti agpamarang nga ay-ayatan na ni boss. Ha? Sabagay,
Uray asino mat Uray sakmat ano bilang. No arako panak tijak mat ay ayatan. Ha? Ang mga nukog tarak pa'y Ha? Nang runa pa'y no kayat nak agunudan. Ay talaga akog tarak Ta sino matimayat amang gunod kan ka, Duray? Ni Maskay. Nita! Oops! Kung kunaklaan. Ang mga danugan nakmat akas ka ni Maskay. Talaga danugan ka. No di mo tanangan ti panagsarsaritam. Kung kunaklaan mo ta. Duray, mabisinak. Sige, mangan kalat ta dita. Adda na luto. Talaga ka di mo kaya timangan? O paya di ka matimtimek. Kaya rigan matanti tulang kan umal. Asaan ama kangag kan saan ama kasao. Ket kaslak matan balla ditoy asao. Ngem awan mat kasarsaritak. Di mo asutan ti pungtot ko, Rosana. Di na pagbalinhan atanga. Oh, anya? Agsaukawan mo saan? Sige! Patayon na kon! Patayon na klangan tapno maminggan! Di pa nagtutuog ko! Ay sus! Delikado. Ha? Anya tinapaliw mo kada, boss? Anya ti araramidan da? Nagbigsa itay ti boses ni boss. Nga agpapankin ni Rosana. Ay, nagapadansa. Umay ka. Umasidig taman ng itiri daw. Alingagan ta. No anya ti araramidan da? Anya? Umay kan, Duray. Kaya't ko ating gen. No anya ti araramidan da? Di mo ibusan ti pasensyakan ka, Rosana. Tanodyak makaanas. Amangan no paltugan kan. Dita ka man langan. Boss! Anya ter aramidin nyo dito ridaw. Kuha, boss. Denggan mi no anya ti araramidan nyo. Ay saan boss? Imayak ta kita no anya pa'y ti kayat yu akanan. Pues, sikan ti makaamu dito sila, Doraya. Urayan nak, boss! Anya man nga tan tinapasamak aya. Oray anya ti aramidag. Agkat-kat tirik na kasumaango kan ni Solomon. Dayta ka di tiga puna na iburandis ti makan iti datar. Uwan. Gaputa at adapay itan tigurak kan kuana. No nalakala ko mati pumatay. Pinatay kon. Anya? Ngam no kasapulan to apatayak ni Solomon. Aramida. Anya? Ay saan Matitikas ta nga ibagbagam, Rosana. Kundi ka agpanunot itikas ta. Saan nasayang at dayta? Basta ti aramidam. No agpanunot ka. Masapol a positibo amin. Saan kumaanatang kanti ulom, Rosana? Itikas ta. Awan ti mapasamak kan kaadakas. Kawasta, boss? Makunan nga asawam ni Rosana? Gapota ka bukbuko damon? Kastangag pa'y sumaskay. Ay kat, aganak kayon to ni Timabit, boss. At danton anak yun no kasta, boss. Gaputa matagikwa mo ni Rosana. Ay kumat, boss. Tinapis na matan. Dayta ngamin, maskay. Ay, Gid-gid na naman ni boss iti panagkatawa na. ni boss mat. Naragsakak lang, boss. Di mo dadailan ti aldaw ko, maskay. Sanit. Taamangan no saan laang atapis ti aramida ka. Oon, boss. Oon. Hanggang, boss. Naibalikas ka din ni Rosana nga ayaten na ka. Ha? Nasamsamit matlaeng. No baliksan na nga ayaten na ka, boss. Nasamsamit. Tipin na tigyo no kasta. Aniya. Rosana, nabayagan nga gasawa ta.
Jak pa'y nangagkan ka nga imbalikas mo kanyak, ti ay ayatan ka. Anya. Ita, kayat ko abaliksam da ita. Kayat ko abaliksam ti ay ayatan ka, Solomon, asawak. Agtungpal nga ta ni Rosana, itikayat ni Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Inapalabas, natong pamanen ni Solomon ni Rosana, gaputa di na kaya tinsawang daytoy. Inayayo manen ni Doray, ket pinalagipan namanen ni Rosana. Anasaya at no agtungpal kini Solomon, tapno saanan adang randay toy. Nang runa, taasawa namit nga rod. Nadamagmat ni Ansot kini Solomon, no naibalikasan ni Rosana, nga ay ayaten na daytoy. Gapo iti dayta, dinamag nga rod ni Solomon kini Rosana, dayta abalikas. Ita gagayem, adto yung tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nabayagan nga gasawa ta, Rosana. Jak pa'y nangagkan ka. Ngayon balikas mo kanya, ti ay ayatan ka. Anya. Ita, kayat ko abaliksam na ita. Kayat ko abaliksam ti ay ayatan ka, Solomon, asawak. Anya. Sige, baliksam na ita, Rosana. Kaya rigan na tinapintas asamiwang itilapayag ko. Numanggag ko da ita nga ibalikas mo. Rosana? Saan ka nga ay ayatan? O niya. Saan o da ita ti kayat ko amangagkan ka? Sige. Baliksam ti kayat ko amangag. Saan ka nga ay ayatan? Nagsimple nga ibalikas. Ngam di mo pa'y maaramid. Saan ka nga ay ayatan? Mawataw! Saan ka nga ay ayatan? Kasta ka di ti kayat mo, Rosana. Ti makabkabil. Uray anya pa'y ti ibagbagam! Kan ar-aramidam! Talaga saan ka nga ay ayatan? Kasano ngay, boss? Imbalikas ka din ni Rosana nga ay ayatan na ka. Ano boss? Ano ko? Noon niya laditan ti sursurum ansat. Ha? Amum ka din, noon niya tinaganap ko iti dayjay nga insurum. Boss? Nasa Irak lang. Ha? Apay ngay, boss? Pudno mo tinakunak. Nasamsam itilinangan nyo kina Rosana. No baliksan na nga ay ayatan na ka. Ano ko, boss? Tinapis na kamanan. No di ka pa ila sumardeng. Madaksan ka kanyak. Boss! Awan pa'y nasaya at kada kayo. Josefa, nakatuurugan dagiti singin. Mabalin mo matan ti agawid. Kat agyaman akmanan, tatinulungan nak anangaywan kadagiti ubeng. Apong, dituya ko na maturog. Saan mat anapan ijay umadananang kantatang ko di aldaw? Kaputa ginanada kanupay. Kaya't nasawan, nagluto dan ay di kananda. Aya, Wala pong. Iso dituya ko na maturog. Agawid ak tulangan ito nagsapa. sige, apok.
at dalataken ka dayta. Alang nga rod, tainak isagana ti pagsangwanta. Maturog tan kalpasan amangan ta. Kumusta nga tan dagiti anak ko? Diyos ko, di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Agraman ni nanabokan. Sapay ko matag kita da kaninanang. Kat ag tinulong da, amang aywan kadagiti anak ko. Oh, addaman na iti Diablo. Naibagarabim, Rosana, asawak. Nagmayat at talaga ti agilad dito kutsan. Ala, umay kan, Rosana. Maturog tan. Umay kan, di na kun pagpungtutan pa'y. Tamangan no anya pa'y ti maaramid ko ken ka. Dito uyak pa'y kusina. Hindi ako makaturog. Pampanunutak ni Rosana iti silid. Oh, Duray! Agkap-kape ka matgaham dito yung kusina. Wan, Oray sak. Agkape ako mamat. mang timpla ka latan ah. Ay katuna. Aham. Ansot, ayan ni Maskay. Aday ti pagturturugan mi. Ansot, ayan ni boss. Nakitam ka din no imunugan iti silid ni Rosana. Ay katuna. No kayat mo. Intasiripan nida. Langgong kamatan yan, Ansot. Kahit ko asawan. Intatakwatan. Numayat mutla ang tilinangan da. Ha? Amangan ngamin no agap-apa damanan. Ha? O sige, mapanta iti asidag tirida ko ti silid da. Ditoy. Umay ka ditoy. Tangiwat mo. Ayunan niya. Pagkat katawan ni boss. Apay nga ta. Tsaka mo. Gasta, Rosana. Gasta. Ay sus. Anya nga tatiar aramidan ni Rosana kan ko na. Umaykan, umadayutan dito'y. Ang Dirumbang amamon ni Bustika data dito'y amang palpaliiw kadakwada. Wen, kasta ti pudno a kinatao dagiti singin, Josefa. Ay, Jak kumakayat nga ibagaken ka. Ngem napanunot ko arumbang amaamwam. Tapno si kanto ti makaammo kadakwada, no awanak ton. apong. Narungso tinaasawa ti inadag ito'y apok. Kat iso ti rason, no apay nga inya dayok ida. Ay, ano kasta? Nagulbod kayo kanya, apong. Di ko nayo, bala ti ina dagiti singay. Kat ko nayo akabe. Dayta ti imbagaken ka idi. Gaputajak pay ammo ti pudno akababalin mo. Taamangan gamin no maisagmak dagitoy apok. No ipalgak ko ti kinapudno iti kinatao da. Agtalog kayo kanya, apong. Agtalinag da malimot amin. Kaasi damot no masarakan ida ti tao akayat na amang patay kadakwada. Iti kaano man, Josefa. Di mo ibagbaga dayta apalimad iti uray asino. Si kalaeng ti makaammo. Wan, apong. No isagmak mo dagito isingin, sigurado amatay da. Agtalog kayo kanyak, apong. Saan abali tadi yung matimbaga kanyak no anya tinagan na kiti dadakkel da? Wen apok, sapay ko maawatan nak. Umdasan timpudnok maipapan ka dagiti singin. Maawatak, apong.
Saan mat kiti nga importante ang maamok ti kinasyasino dagiti naganak da Tinaskon, maiwanan ta ida-ita. Ngamin, maladaga da pailaang. Iti ka nito amatayak, Josefa. Sikan, ti makaammo ka dagiti sigin. Italek ko idaken ka. Ay, mabayag pa iti ipupusay yo, apong. Mapadakkel yo pa, dagiti singin. Anya day tinakalkal ko iti daytoy akahon. Kwarta? Nagado a kwarta? Wan, nagado daytoy a kwarta. Kuko nga ta daytoy ninanabogan? Wan, panagkunakat kuko nga na dagitoy a kwarta. Yak ibagbagakin ni boss nga adda kwarta dito'y sigod asilid ni nanabogan. Idulin ko ket di ana imbag, takasaritak to ni Rosana. Ayok ka, Solomon. Diablo ka talaga. Muston, di ka nagsangit akasta. Asawa ka, Rosana. Nagipom day ta. Saan ka nga asawa? Nagkasartan. Iso nga awanan maramidan. Nang runa pa ita, ta awanan ti makalapad kadadado ha. Ala, umaykan. Agidda ka ni ti abay ko. Umaykan. Ayok ka. Di ka man kundi sangit dita. Ang mga numasurunak manan kat madangran ka. Ala, umaykan agid da iti abay ko. Tanusan, ang mga numatong pa ka. Adda manen sa bali pa'y ang kwarta dito'y. Nakasupot. Jay Maysa, na ikawil itibag. Ita, supot mat tinagyanan dagito'y akwarta. Nagadukat akwarta dito yan anakadulin. Kukwa nga tapay ni nanabogan daytoy. Pagtipunik langan, taitid kunto kin ni Rosana. Kumusta ti sugat mo, Rosana? Nautot pa ang aging gaita. Ugasan tay ti danom, anak kayangaran ti bulong ti bayabas. Nabibit nga gimbag no kasta ti aramidan ta. Agyamanag, Ni boss, ayan na. ada iti silid. Amuna ka di nga da ka ita dito'y paraangan ti mansyon? Uwan, imbagakan ko na adito'y titurungag. Rosana, adda nakitak anagado ak kwarta iti silid nga ayan ko. Kwarta. Wan, jay may sabag, ado tinagyan na. Kat jay mat may sapay, supot ti ayan na. Saan nga ta ako kwadananang mo? Kinanabogan na gijay akwarta. Uwan, isuda ti akin kukwa. Ti ado a kwarta. Isuday jay ti ornong ninanabukan. Iti nabayagan at tiyempo pa nagpaay na dito'y. Tako na na idi kanyak. Inur-ornong na ti sweldo na. Tawan mat pangipaayan na. Kastagayam. Tay mat basbas sita kwarta. Kukwa ni nanang ko. Gaputa iti kaadda na dito ay. Babaonan ti trato kankwa na ni Solomon. Ngimig-ikan na iti sweldo na. Gusto? Inurnong namat idi ti amin a kwarta nga ititid kankwa na ni Solomon. Taramaton mi kumaidi nga klipas. Kat, kasanon dagi di ang kwarta. Kukwamon. Ha? Ni, sana? Kukom day jay Rosana. Jak mabalin atagi ko ang. No kasta,
Idulin mo na ta, Doray. Ta ang mga nudumtang to ti tiyempo, akasapulan ta ti kwarta. Kat dayjay to ti aramatan ta. At ti kapin, boss. Ni, naragsak kan sakit di ang nagriing itang agsapa, boss. Wen, Doray. Nakaragragsa ka. Apay nga, boss. Gapo kan ni Rosana. Ha? Ita, ininutan ngagbaliw ti amin. Gapo tagtulnog kanyak ni Rosana. Malagip ko lakat nga rod idirabi. Agkat katawan ni boss iti silada. Akas ladar aramidan ni Rosana kan kuana. Pinagsala na nga ta ni Rosana iti sauna. Oh, apay akas tati panangkitam kanyak, Doray? Ako, boss. Maragsakan mo ta. Gaputan mayatan tilinangan nyo kin ni Rosana. Wen, kastoy ti kayat ko. Ti maayat nak ni Rosana. Boss, Sapay ko ma, tasaan nga agbaliw pay. Iti kasta, agnanayon ti kinaragsak ko. Pudno nga ta, ang nagbaliwen ti pannakilangan ni Rosana kini Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!